no tukire guku twakora mutumia wa tata witu agubikite guku atatwira akwirire kura nyumba na twingira twabingura twamukora comment ubwe muku beno ningona guku nginguma anyitito akoretwo mikarite uri muno na nimukanye ni mami ndeto cia kibiko giki na karega uguo ikune nyinge na uragani muinge na uragani ni inge thina wa mukiri uguo no turie thirikari eteithiririe tondu riu ni kurendeka nginya mahoya gutire undu ngitungiari Johnson Mureithi ni tuge riu bau bakinya mundu ucio ni anyitwo ni ibenya tondu ndirona ngiuka gugutatangira boya komete yaba no anjitire tata wakwa ni yaba na kugwake ni guku murume ni okire kiroko thaa 11 anjita Manegene Patrick Mbati Manegene anjita ndokira ndena njira ndu omwe okire andongoria katwakinya guku abingura nyumba amurikira anjira njerie ndebo ndamuria njerie kayekire atia na ndari murwaru anjira no mparo uria tuturaga turuaga ni ndiramuburire ngiukira ndakora ndebo ndamuria na riu tondu ndirona guku tukusonini no we wikomirie aba anjira ni ndimukomirie turaga maruaga nginya makatwara na nginya borithi na ndetu icio ndimenyaga kuthiaga ate tondu ciukaga ikathira. Tumefika, mimi naitwa Njero ndio Deputy OCS Motito, niko na officers wa kutoka DCI. Ni sawa Kerogoya na wameshikilia hii kesi kuanzia saa hizi. Ni sawa. Tumeweza kuandika details zote zile zinahitajika na pia kuna vitu zitafanyika postmortem na vitu zingine na statements ziandikwe. Ile kitu nawaomba tu tuvumilie kidogo. Ni sawa? Tusijaribu kuchukua hatua kwa mikono. Mwenye atamuona mahali yoyote elezeeni Chief Maina, elezeeni nyumba 10 na mwenye anaweza kuwa na namba yangu nipigie pia mimi mwenyewe.